Saat 9:53. 10-20 машинаны тоқтаттық, тоқташты только Бишкекке емескен. А так бізге точно Бишкек керек. Бишкек. Мынандай жиптер болып қалса, мынандай жақсы Бишкек. Ленский. Дерче. Бишкекке кетеміз. Анда бітерлі Бишкек. О яқтан дуай өлі. Джек нелерімізді мүмкін болса, КамАЗ болса деп қалады. Емеге шейін алып кетейін анда дегесіне. Ленскийге шейін mi? Kettik. Ленскийге шейін достар. Баяғында автостоп па? Men daha kolu blogermin da. Oyuncu? Жақсы. Ошол автостопты түшүнүшүбүздө караган. Көпчүлүгү болбойт дейт да. Bu ne boyun neyse bol güven neyse de. Ошондо биринчи кааламаңыз уже барып жөткөн автостопту биринде айткан эле сразу түшүнүп, даже биз айта электир. Ben mınандай ketip atkanıga деле түшүндүм. Мынандай жок. Жөнөкөй адам нарыктары турат да. Ошол эле. Буштабы? Булар жүрөгөндөн или эмнеде баягы попрошайкалар бар го. Ошолар жетти беле. Карасам Бишкекте турат. Дедим да. Ана токтогонда ака биз автостопмун десем, кеде жок деп кетип калгандар да болуш керек. 5 кол тең эмес эче. Питанияга акча алганбыз. Mayli aka. Rahmat. Bo'ldi, rahmat. Hozir biz Lenskiga keldik. Ленскийге geldik. 55 kilometre yürüdük. Bir sonra Az sonra. Hangi zaga gittin? Çıkarttı. Bütçesi daha oraya bastı. Bak adam doğru şeyle gitti. Çıkarttı. Adam doğru şeyle gitti. Şimdi bana ulaşın. Автостоп жоқ дейді. Әр кім арқандайды. Қалаваттан turistler. Автостоп bir бала, bir kız. Друзья, мы приехали в город Нефтяников, город Кочкарата. И после Ленского 10 километров проехали уже. Теперь ждем следующие наши машины. Как будет, как получится, поедем. Следите за нами. Nereden var? Zavaptım. Taksiye çıkmadı galiba. Yok, hatta şu an. Biz yalnız emeyiz. Şerikler tanıdık. Biz hazır Koçkarta'dan Madaniyet'e çeyin keldik. Bu yerde 15 kilometre basıp öttük dağı. Emin dağı Bishkekке karay yolda. Hazırda kichine peshkom basıp ötamiz. Машина kelgicha. Анын сыры бар, есть секрет. Мы должны стоять в том месте, где меньше людей и в трассе, да? Да. А где людей больше, люди думают, а вы передвигаетесь с одного места, ну, где-нибудь в село, а мы едем в Бишкек. Ну, чтобы нас забрали, больше вероятности, где там никого нет. Адам жок жерде токтотконго оңой да. Ошол жерде азыр адам жок жерге барып атабыз. Анан ошол жерден бир машина токтотабыз, бирөөсү дагы жолго чыгып, жолубузду улантабыз. Селтирде келдик, азыр токтогондо баарыга чейин уктап калбайт эле, биз менен сүйлөшүп кетип эле, интересный окуялар айтып кетип.
жакта калат деп. Эгер белги берип атса, мындай өзү алып кетем, бирок кечиресиздер, бул жакта калабыз же мен барбайм дегендей белгиси же место жок. Портерге чыкпайбыз.